Dervişen
हजरत ज़हरा के नौ ज़ियारत कबूल आवाज़ बुलंद भी आग बसीत आसित ये अमिस इत्तिफा जरूरत दपान मे वुच आलमस मज अगर कुछ चीज इत्तिफा करन वोल आलमस मज षणित क्या बासो अलियुन हुब्बहुल युदा कसीम नार वल जन्नह वसीय मुस्तफा हक्का इमाम अल इंस वल जिन्न इमाम शाफी मना सुन विलायत अली मुर्तजा सुन मोहब्बत दपान ये सिपर दिफा कुल आसान योर जरबी अत दिफा आसन दपान ये विलायत अली मुर्तजा जोशन नल त्रोमुत और गोदान हुब्बहुल युदा ये सिपर दिफा कर ये बेशक विलायत अली मुर्तजा वो सरबन दिफा यह गनहन दिफा तवे रहमत आलमीन विज इमाम बनो सोन इमाम अली मुर्तजा वन यह मान मोया अली मुर्तजा यमिस वन यम मान मोह दपान तमिस पान दिफा तो शेर सिर्फ फिक्र कर ये खतर त्रुम नजर यान फिक्र कर इमाम सह पनुमुत मिसाल इमाम हसन मुश्तबा दवाज पढ़ा अस्सलाम वाज पढ़ा इमाम ये वाज पढ़ा दोपन अगर बह अकिस पहाड़स कुन इशारा अगर बह ये पहाड़स बना वो बने ना नवोदन बनाओ दोपन अगर बह यानी मर्जी छम पान मर्जी छम अगर बह ये पहाड़स बना इमाम इशार अकिस पहाड़स लुको त्रो नजर अतो सो पहाड़ बनो इमाम वनान अगर बह कोफस बनाओ शाम बनाओ ये क्या बने ये असलुक नार गो समा यह गो थोद वो दोनस आगा नौज बिल्ला तो आगा अपुस वन यमन खालिक वन यमन ही पजारी यम मासूम हर गुना नश मुनाफिक बासान हर क्या चीज तवज्जो सवाल इमाम त्रो नजर अमिस यान नजर त्रो नजरियत यान नजर इमाम त्रो नजर दरो इशार ना इमामस कर यान नजर त्रो दोपन यमिस बिचार क्या गो इमाम समझा खतर वन यमिस बिचार तवज्जो लुको त्रो नजर अमिस कुन यान नजर त्रो अमिस बिचार बने आगस को कलस आगा ये क्या तुम ये गो ओड चिठी शाम मस्तूरात ये वुच अमिस वुच बिचोर
Uça, yemeği püçör et imamız. Dolayı aga yiyeceğim. Dolayı et bana, kofası bana bunu Şam'ımız bana bunu kofu. Allahümme salli ala Muhammed. Hazreti Zahra kanal ziyaret kofu. Baba de bulan aksar var. Allahümme salli ala Muhammed. Resulullah Cenab-ı Zahra kanal ziyaret kofu. Hazreti Zahra kanal farz kofu. Baba de bulan para bir aksar vardı. Allahümme salli ala Muhammed. Dağcı akyanın zarı zarı cibalı zargatanı Miyavuz etmem suvandı yağla itirafı. Böyle aksarı vardı. Allahümme salli ala Muhammed. Dağcı akyanın zarı zarı yalıtır cibalı zargatanı Har sangeri azar camur Kazapılalı kavhar sadapı kazar Buruk geliyor, mat geliyor, kısmat, yeni kaburuk geliyor, mat geliyor, kısmat. Sabahda böyle zordu. Allahümme salli ala Muhammed. Kalıbı, yeni kaburuk geliyor, mat geliyor, kısmat. Yeni kaburuk geliyor, artık geliyor, kısmet. Bu hükmü Kudayı, Resulü Subhanu, la şikayet. Rahmatan lil aleminin koruyala. Ya Ali to şu kasimun nari. Taksim karan vali şu. Ya Ali val kar taksim. Ye malik nimet kar taksim. Ye malik nimet taksim kurbe onu söyle. Bırak salata koyalım. Allahümme salli ala Muhammed. Muayyiba. Sımmat. Aşıkayı.
Kalko Daki bakiru Suyu badra ve yüzü vada Daki Agar yemiş ki tevfik yaşı, nuru vakbu şeyim basa, yemen agar kış ki tevfik yaşı suya yemen atayım. Başani Muhammed ve Ali Muhammed Baba Cebrail Aksalım. Allahümme salli ala Muhammed. Nedrûd-i darvaz-ı baki, yab saçi pahlevan-ı mutsirat saçi, band kalam par hava roti Cenab-ı Ali, muazzeza haniyeli. Mevantı tarih zemini çalı, de sahil kormuçi kem koruy. Tımda ki tohinayi onun ayeti. Kalika naçı Hazreti Cebrail soğuk. Demek ki par yaratıyor. Kimden paranı perçin Cenab-ı Ali muazzeza. Hazreti Zahra ke mukarrem ko. Baba je buland bi ak salawat. Barabar kariyo yat baras kısmat baras.
अगर नाजाली सद क्या गए तमस मे मुश्किल पेश फर्द कबूल ताजदार वना मे मुश्किल तारीखस मज जंगस मज मुश्किल बासे ना यथ जंगस मज सख्ती बासे ना यथ जंगस मज वलन आव ना रहमत लिल आलमीन तदनस तनस सवालो कर या अली ना तनस बोजा तफिन के दिल मेराजस कोर कब को सेना अदना ये तेम ब्रोते पतन ओसुस को तत्या या बकार जनाब हर कुछ जाइए मौला बकरास हर कुछ जाइए मौला बकरास मगर तुम से मौला हंस के शिकराय करस वाले इमाम हुसैन के नबी की बोलो ये मजलिस ताज़ीदा शिफी हमारी करबला खुदाया शफी भी हमारी करबला या तो मजलिस मस्जिद भी हमारा नजर भी हमारा जन मर सकीर कबीर मासूम बच्ची भी हमारा
Abi zaten bana malum da ki sen de var ya malum da ki beni bana ay bu çekim ben de verdiler böyle hazırdı ben de verdim saydı var ay gider bas saydı var fakat bir de bas bir amori karvala bir kere açık koşmuş ya bana liş başına bir ama ya bagara ki sen ki cavala sağlı bagara ki sen ki bir amara sağlı bavuş kus kerliyan bir amori karvala travete sar bir
Sayın